Biag, di tao. Sakbay ti barumanan nga episode amay patangatang itagon daway. Welcome back to my YouTube channel, JENA ALMOITE DRAMA. Hello mampay kani Agnes Daus dita Singapore at taga-Tagudin Ilocosur kani Jinky Michael. Kaya ti tante nga rudan tenggan ti episode 387. Dito'y drama tayo. Biag, di tao. Parbangunan, nga mitakala sumangpat. Sapay na bartag ka. Panunutam kumamot, anak ko. Babae ka. Saan nga awid tinanak man a babae ti kasta? Di da man pakibiyangan na ng di yun tumula maipaay dagiti ka sa pulak. Ne, kunak mo ta pag-adalan ka, ngam si kamatag madmaday. Dagitamot barkadam ti sursurutam. Di ka matsumsumar kiti pag-adalan. Tapno nasaya at kumamot ti pagtungpalam. Adun la amin date na nga bagayo. Saan nga rod asumr iti panunot ko data adal. Ay, sayang ti kinasirib mo anak ko. Ta na-impluensyaan kan kadagiti barkadam. Ito rin ka pa'y mananang. Nagsakit ni ulo. Mangang kangarod pa'y Sana maturog ti kayat kong haramidan. Nay, apa yan? Anyat mapaspasamak kan kamera. Manual daw na madmadlaw ko amaditijar mo Kan lumuklukmag ka. Jak mat amo nanang. Jak maawatan no apay kastoy ti bagik. Adda kayat ko akanan. Ngam jak amo no anya. Agpudno ka man kanyak, Mira. Masikog kanya. Jak amo nanang. Ngam saan akon anag binulan. Ngam kastamot la ti atap ko, nanang. Kunak tupay kat. Husto ti atap ko. Asino ti amata sikog mo? Ibagam ta kayat ko akasarita. Padasag nga ibaga no kayat na. Hello, Manuel. Api nga itala ang asong batam ti awag ko kan ka. Api anak awag ka. Di mo timbagak nga uray masakti umunang umawag kan ka. Jakmat nga min mauray ti awag mo, Manuel. Adda nga min napatig nga ibagak kan ka. Anileta, ibagang matagusan. Masikugak. Kadyak amunoan niya ti aramita. Anya, sigurado ka kadi asyak ti amana neta. Ni, anya ti kayat mo asawan? Apay akas tamatan ti bagbagam. Si kalaang mat tinaglaw anak. Kasano nga ruditan? Among mata kasado ak. Di ka mabalin nga ikalaysa. Anya, kasta ti bagam itan, kalpasan anaalam ti kayat mo kanyak. Lading itak mira. Ngam talaga ajak matakdaran ta sikog mo. Kan alo ti pakakumikumak ita. No kasta, awan mat gayam ti manamnamak kan ka. Awan serbim a lalaki, tadi mo amo atakdaran ti responsibilidad mo. Yawanan bain a lalaki. Agpatinggalagayam iti sawa. Kuna na nga iso ti makamo kanya. Ngamita, di na matgayam matakdaran dagijay akarina kanya. Kasanuak pa'y itan. Nanang. Ay, nalaos ton. Di mo sangitan day dya klase ti lalaki. Ay, aywanam kit dita sikog mo. Tagtinulong tamang padakkel kan kuana. Kagurgurak day siya lalaki. Gapoy ti panang talikod na kanya. Iso nga iraman ko mataguraan to'y putot na kanya. Anya, ay saan man nakasta ti bagbagam, Mira. Apay nga iraman mo ti ubing. Katawan mo't basol ta si kugmaw. Inosente day ta. Carlo! Ayan mo manan nga ubing, Carlo! Mira, apay. Anya man ti basol ti anak mo na ya. Kasano? Day tala agay ayam di taruar ti amunang aramidan. Awan pa'y naluto amakan. Kat gagangay iti ubing.
Diyak mo ngamin nasango itay tinagluto, tay nawawir ko pa dagiti kakabsat ni Carlo. Ayan ngamin di asawa maya. Apay adi nakatulungan kawam mo trabaho na. Addamanen a ije palutan. May samot day ja lalaki. Makaigam labasit iti kwarta. Isugal na adagusan. Di na pa'y pampanunutan ti ipakan na iti pamilya na. Ay, unay kat ngamin na nagasgasat mo iti lalaki, anak ko. Binagaan kamot ngamin idin, maipapan kan ni Fredo nga asawam. Tan nakitak idin ti galad na. Ngam natangkan mo ti ulom. Anya nga ita, di si kamo lang ti nakakaasay. Ay, saan man mo't aday ta ti kanayon nga isideryo kanyak nanang. Adda ditan, iso nga aklunan tayon ti amin. Anya ti makan, Mira? Abisinak. Ikaw anak. Awan pa'y naluto. Kaisasaan ko iti inapoy. Kan agluto akpay la iti masida. Kagapgapok anapan nakilabada. Aliya. Apa iti inaunang anak mo ay? Sana naglutaw? Diyak nga rod na sangpetan dito'y balay. At naman siguro di ta kaaruban makiay-ay-ayam. Ay, talagang awan ang muna trabaho na iti anak mo. Sa daw. Sumangpat to lang makaraman kanya. Ay, impagmanta nagawid ka pa ay. Napanak na kaya ayam ka nagiti gagayam ko, uncle. Imbagman, tada oras mo ang makiay-ayam, idinto tawan pa'y naluto amakan. Mabiitak lang, uncle. Natasubungumpat ka pa lang. Anay ko, tilapayag ko, uncle. Ay, Frida, di mo lapigusan ni Carlo, ah. Lola. Di kayo makibiyang dito. Kakitipagnak man rin kayo ubeng. Isa dumakdak ka ti ulo na ata ka na yun nga isakit siyaw. Ubing pa'y ni Carlo, ngamdangdang ramon. Nana, bayan nyo adisiplinaan ni Fredo ni Carlo. Tapnog na kam. Ang amsan matamay parbang tikastang araramidin yaw. Lola. Ay, apo. Panaw yun dito isang wanak na diyang ubeng. Tamang ano niya pa si marabit ko kinukuha. Carlo, apok. Apay ang nakabag ka. Papanam ka trabiin. Lola, nasaysaya at siguro na pumanaw akong diti panay. Mariknak, manipod kinabasit ko. Didak kay kayat dananang kanangkal. Ay kat papanam nga rod ko, ma. Agpatulong ka nagiti gagayam ko, Lola. Adak mo tamang ipatpatagkan ka, apok. Basta jak kayat dito yan, Lola. Kayat ko tiyo madayo ka dananang kanangkal. Di kay madanagan. Tadamot amok apakita ko sa. Uncle Simon, adda gugulo iti banda o. Ano, dito kayo lang. Tamapan ko kitang. Di mo pang panahon dagiti kakasinsin mo, wan. Ngam nagpiksa ti todo, Uncle. Amangan no kumaro man ang tawyak yaw. Mabitak lang, Mia. Ni, asino nga'y takatwam, Uncle? Diyak ama mo. Binugbog da. Iso ang tinulungak. Alay, nasakit tintero. Bagi, kalay ko na. Anya nga mintar aramidam dito yung lugar. Kat nagaduti man nagdakdakas dito'y. Nagtalawak kami di lugar mi. Tadidak kay kayat iji balay mi. Ha? Mala, mabait lang. Tagasan ta dagiti sugat mo. Kalpasan na. Agawid kan. Tadilikado dito para itikaskan ka. Pangasyo, ampunan dakla ko man. Ang mga nudakdakas ti mapasamak no agsubli aki iji balay mi. Jakon kayat tiag talina ni jay. Makita mo ka di dagitang ubing. Aduda bibiyagag. Ita, may nayon ka bay. Ikarik, dumakilak labasit, matulungan kayong ton. Jakon ipalubos sa kasto iti mapasamak kanya. Alan, Uncle, umanugot kan. Kasla nasingput-mut na ito yung tao. Ay, malaman langan. Tapnod dakad ka doon ni Mia. Tunggal mabati dito eh. Nang runak at babae. Nasaysaya at siguro. No dito'y kamatan ng agnagad. Agyaman na kangkal.
Kumusta ti papaaramin ko ken ka? Adla ka din nakalap mo adamag? Siguro iti nagdamagak. Pimana na ka rin iti sigon nga yan da, Sir Manuel. Awan ka ni tinaibaga na iti sigon nakaruba na no sa dino ti makaranda. Di na ka nang matamo, sir. Sige nga ron. Awagan na lang no na makalapyo abaro adamag. Bye. Mia, kita mo, nagpintas to yung cellphone ana alak. Adda kwarta ana kasigpit ijilikod na. Ala ka. Tinakaw mo ka di man nanday ta cellphone? Una, anya pa'y nga rod ngay. Agbisina ka ano dya karamidan ti kastoy. Sapay adda babasit nga ubing nga imbati ni Uncle Simon kada taadwa. Kat, agbiro kay tinasaya at apanggadam Nagadumot ti mabalin a pagsarkan dita. Ammo mo't marigata na ka makastrag. Tawon mo't nagadalak. Jak to penalpas ti elementarya. Di mo ka din mapanunod ag subli ka dagiti dadakkel mo? Tapno di ka kumamarigatanan? Nakayon timbilang ko a pamilyak. Iso di mo kumansang kadakamat ti may papan kadakwada. Sana nasaya at agurahan dagiti dadakkel. Nga urian niya pa'y tinararamid dakken ka, Carlo. Alakit din, Mia. Iluto mo nagiti insangpet ko amasida. Tamabisina kon. Naglokon na dya lalaki. Nagpartak kita ti marayan. Naitarayan nakmanan. Nagbiit na nagpukaw. Adan tulat taal daw yung agtatakaw. Agpulo kayong tumatla. Malagip ko manan ni Mira. Awan pa'y nga ti damag, tay binaon ko amang sapol kanakwada. No jak agbidot, dakilen ti anak ko kankwana. Kumusta nga tamat ti Biag na itan? Nay, ada umawawag. Hello! Hello, Sir Manuel. Napinta sa damag. Nasaraka kong ti ayan tay pagpabirok mo. Lukas ta, makita kon ti anak ko. Neta ti problema, sir. Ta siguro iti nagdamagak. Awan ka no iti poder da di ubing. Ta nagtalaw ka no. Gaboy ti kinaulpit ti agsyuman kenkwana. Kaya tawan makamuno sa dino tinapnapanan na. Kasta ka di? Sige, agyaman nak. Kunak no makitak di anak kon. No saan ako maanag butang ini? Iti responsibilidad ti may nga ama. Abangan no anda di ti poder ko, ti anak ko. Anyamatan ti kastabiag, makauma. Sumangpad na tao ng awan pa'y makan. No ko mga menta saan asugal ti pangit-ipanam iti kwartam. Diadda ko mamaikatang iti makan. Naglaing ka nga reklamo, awan mo't nga rod may awat mo. Awan ket day ti serbem nga asawa. Na, tasyak pa'y kit din ti awan serbina. Idin to tanaglawag asika ti irresponsable nga asawa ken ama. Arig na siya kun ti mang bibiyag ken ka dagiti anak mo. May sapay dagita anak mo nga awan serbina, tadida mo ti tumulong dito balay. Imbag pa'y ni Carlo, manulat tawon na idi. Ngam ado ti amuna at trabaho dito balay. Hey, ayan ita ti anak mo ngay bagbagam nga awan pa'y utang na anay baganakam. Tapi manaw adi man lang nagpakpakada. Si kanto mo nga main, kanayon mo akabilan iti. Ik-ikaklaan iti pagnakman na. Kandi ka ba nagsawi ti kasta? Namuktumot lang nga oresi ka kat di mo impatag ti mismo nga anak mo. Anya. Anday ta. Manipod dito ayan ko. Nalawag ang makitak tay lalaki. Manon nga aldaw asipsiputak. Kasla daman nakita na nabiktimaan na. Sige. Ita nga iwayat mo ti pangpanggupam. Takitak lang na makalibas kapay kanya ka. Anday ta. Nakasidagak kenkwana.
Di na pulos, napuutan. Bisi amang sipsipot iti babay nga da iti masangwanan na. Ti marayon ti loko. Kamatek. Ijaban na tinagtarayan na. Manglikawak ta sa batag ti loko. Awan lusot mo itan. Pulis! Wan. Kat malas mo, tanatyambaan kay ta. Sir, pangasiyo, di taktiliwen. Amumad kayam tagpakaasi. Di mo ammo ti masyan kadag iti dukdukutam. Ala, sumurot ka kanyak iti presinto. Sir, Awanen ti adu payasaw. Umikan, tarsam. Daytan ti bagbagakkan ka, Carlo. Imbaglaan at nasingput di pulis ang naranaam. Nasyan pa'y kan ka. Nagasat ka pa'y lang ita. Ngam di mo amo na inton sumaruno. Amang ang dakdakas ang ti mapasamagan ka. kunaklakit din ang may balo dakitayan. Imbaglangan na, ta saan ang nagdarom di babaya dinukutak. Anya nga ro ti desisyon mo itangay. Napudot ti matatilintaggan ka. Tsaka mo, Mia. Di mo tadapay pamilyam. Di mo ka di mapanunot agsubli ka dakwada. Panunutak pa yan na imbag. Nurumbang agsubliak pa'y ijay wano saanan. Anya kayo mo't nanang. Kinunakmot kada kayo asaan kayon nga aglutluto. Tadiyon kabaalan. Anya ngay ita. Naksat tilutlutuan nyo. Kakaiso na lang arudan ang maisaang. Maksat pa'y mo't. Naimbag ata nakita kadagos. Tanusan, ang mga nunaura mo to'y balay tayo. Yamit sa'y. Awal pinasayat nga aramidin matabak. Bakit akan? Mabisinak nga rodan. Papakpakan ka lang arudan o ramim pa iti balay. Ato ti kanam. Abda. Kanam to'y nakset alinutaw. Mala, agnganga ka. Tasak ang mismo ti mangisubukin ka di ti nakset alinutaw. Ala, husto daytan, Fredo. Basta ka ay! Pagpada kailang aginangawan ser-serbina. Ay, Aging gagayam ita. Kat di kay pala nagbaliw, Uncle Fredo. Carlo, naimbag man talagawid ka. oh, Carlo, anak ko. Agyam anak ta nag-awit ka. Kailiw ka una yan. Kwarta man. Mangtid ka di kwarta. Tanusan makaraman ka kanya. Sana kung obing. Akabaan amlatan adangran nga ure awan kalaban-laban na. Kastagayam Ayan, taimo ko kaw na. Ay! Ipatam na tangay mo ko, Frida! Natatkan ka na ito eh. Limastog ka na. Astoy tirumbang ka. Ay, sus! Silip pa mo timak. Yag mo na ito nga imo kong. Isoblin ti mo ka. Sikat ipakaipayan na ito. Ay, sus! Ay, Carlo! Ay, husto daytan! Saan anak ko? Husto daytan! Apayan naramid mo ti kasjay. Itinaudi ang nagsarita ta, inkarim ngagbalbaliw kan. Nga mapayakas to itinaramid mo. Sir, pasensya kayon. Nailaw anak, gapoy ti aglalaok ariknak. Carlo, anak ko. Mira, si kakadiday ta. Manuel. Sir Manuel, Nanang, agam-am mo kayo? Mira, anya di kunam, anak mo ni Carlo. Wan, Manuel. Lukas ta, iso ka din ti. Manuel. Apay kasta tila ngayo adwa. Ken, apay nga agam-am mo kayo? Carlo, anak ko. Diyak ko makayat nga ibagat ay ito'y kankan. Ngam talaga ang nailat tilubong para kada tayo iti am-am. Iso adya kun mailiman. Iso ti am-am. Anya? Adyak lang pagarong.
Si kagaya man tay sapsapulek nga anak ko. No sa dino la di tanti pang birbiro kaken ka. Nga madaka matlagaya mi kasidag ko. Oh, anak ko aya. Sir, Tatang ko nam kanyak. Pakawanan da ko ma. Nangrunaken ka, Carlo, anak ko. No sana ka po kanyak. No, jak ko man nagmuteng iti obligasyon ko ken kaidi. Saan ko makasta tinagbampanagamita? Ang amita tanagkitatan. Sulnitak amin ang nagkurangaken ka, anak. Pakawanan nakbot anak ko. No impaidam ko kan ka ti pambatag ti may sangay na. Nairamraman ka ga po iti kurak iti awam. Di kagdanag anak ko. Aramin nakmati amin nakabalak. Tapno mabiit ti irorar mo nito'y. Isungag sing-singput ka kuman. Tano makarwar kanto. Tulungan ka ang mga barwanan. agyamanak, sir, tatang. Tinungpal ni Manuel ti Karina iti anak na. Naglabas pa iti panawan kat gaputan na bayag met na balo ni Manuel nagdaton manen ken ni Mira. Inaklon met ni Mira daytoy kat nagkasarda. Tangay agpada na met anawaya. Kat nagbalin nga rod ang naragsak ti pamilyada. Alaga gayam ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan dito'y drama dayo. Biag. Di tao. Musical scoring. Eli Palacio. Ipapaay kada kayo ti YouTube channel JENA ALMOITE DRAMA. Salamat manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.